Какво мисли имате за референдум? Дали сте доволно информирани и дали народот е информиран доволно според вас? Мислам дека медиумите го направија своето и партиите го направија своето. Информирањето е максимално добро и се надевам дека ќе биде успешен. Фала. Ја немам мислење. Не, Дали сте информирани доволно? немам мислење. Не знам, не. Па мислам дека има доволно информираност. Луѓето се запознаени, што не очекува, а јас се гласам за. Оти тоа е нината на Македонија, инаку не чека лошо ако не се прифати договорот. Mendimi juaj për referendumin, edhe a ka mjaft informata të rritë populli për referendum? Për sa i përket çështjes të informacioneve se sa qytetarë që janë të informuar dhe marrëveshjes në të cilën u arrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, nuk mund të jetë. Mendoj që duhet një kampanjë që jetë edhe më shpër në këtë drejtim, të informohet çdo qytetar se për çka bëhet fjalë. Unë si shqiptar do thoja se më vjen keq fatkeqësisht se bashkëqytetarët e mi Maqedon ka një pjesë ndoshta atyre të cilët mendojnë akoma se a duhet dalur në referendum dhe a duhet të votohet. Ne tankon po bisedojmë për perspektivë, për ardhmëri dhe nëse ne bisedojmë për perspektivë dhe ardhmëri nuk mund të arrihet me një Maqedoni të izoluar. Patjetër që nuk duhet të ketë dyshime as hamendje. Referendumi duhet kaloj, kjo është një shans historike për Maqedoninë dhe qytetarët e Maqedonisë, me cilët ne duhet ta shfrytëzojmë. Këta shansa nuk jipen shumë herë, është një rast që ne duhet patjetër tani ta shfrytëzojmë. Po se shfrytëzojmë tani, mendoj se Maqedonia me të vërtetë nuk e di se çfarë drejtimi do të marrë dhe ne nuk duhet dyshojmë, duhet patjetër dalim dhe gjithë të thojmë po me Maqedonisë evropiane dhe pro Maqedonisë në NATO. Не пратам толкова, не знам. Ќе дојдам и ќе гласам. Мислам дека дојде време за нова гарнитура, нови времена и за младата генерација која што очекува подобар живот. И место да одиме да земат бугарски пасош и така натаму, ќе имаме македонски со кој ќе можеме било каде да одиме. With pleasure also. Јас мислам дека мислам дека му е преку глава веќе. Сите настојат да ги информират и сите кој криво, кој право и така натаму. Цел свет да дојдат и сите не обидуваат, а ние како мало дете се инатиме, разбираш ова. Не знам дали е тоа исправно. Да. Иначе сум made in Прилеп and proud of it. Поделен. Не. Дали мислите дека граѓаните се доволно информирани за... Да. Кое е вашето мислење за референдумот? Дали има доволно информации до народот за тоа како треба да... Да ви кажам, сигурно не сум запознаена со тоа, али јас сум за бойкот и друго ништо. Цела моја фамилија се слага со мене, мислам сите тоа го мислиме. Што да речам, ни старата влада не беше кузна каква, ама ова беше преде секоја мера. About going inside to European Union? Yes. I think you should be in.